Wastan tiangnya Putu Eka Sucilaksani perwakilan saking kelas dasar MIPA 3. Inggih suksema aturan titiang majere pengatar baos antuk galasane kapai cering titiang sedurung titiang ngelanturang atur pini ajang lugrayang titiang maturang pada mesuk maning manah majang ring ide sangyang widiwasa majalaran antuk muncarang pengastungkara. Om Swastiastu. Sanewangyang titiang menggala bulan bahasa Bali sanewangyang titiang dan mediang sepanurekse mantu kering para sisya sane nyarengin pacentokan asa punika talar ide dana sarang sami sane tan presida ojah titiang sekesiki sane dahat sukmayang tertresna asihen titiang. Renggalahe sane becik puniki titiang jagi ngatur uning ayang nangining inde kawentanan satkerti sane patut kemargiang ring jagati puniki. Menawi ide dana sampun uning inde kasukman satkerti punika satkerti punika kewangun antuk kalih kruna inggih punika sat miwah kruna kerti. Kruna sat medue arti nenam, kruna kerti medue arti suci. Dados teh kruna sat kerti punika medue arti nenam kesucian sane patut kemargiang oleh para jenanane ring jagati puniki. Enam kesucian sane patut kemargiang punika nenten jo enten tias atma kertih, samudra kertih, danu kertih, wana kertih, jagat kertih, miwah yana kertih. Sane kebaos atma kertih inggih punika usaha miara kesucian ring sang atma mangde presida ngawinan prilaksana imanuse mewasta becik. Duaning kewentenan imanuse maurip ring jagate setatu kaliput antuk mayu kewentenan mayu punika rares ngawinang bingung utawi awidya setatu nuntun imanuse memargi ring pemargi sane iwang. Yening sampun raris sang atma presida kasucian pasti ke sampun imanuse presida ngaruruh pemargi sane patut. Inggih ide dana sarang sami sane dahat wangyang titiang pengkalih sane kebaos samudra kerti inggih punika usaha sane patut kemargiang mangdene presida keasrian samudra pasih miwah pesisi keajegang akeh jalaran sane presida kaos sahayang minekadi nenten ngelaksanayang pekaryan sane presida ngerusak pesisi napi malih sane ngerusak sekancan sane wenten ring tengahing segara pekaryan sane pacang ngerusak segara utawi sane mengurip irike contohipun ngerah ulam ngangge kortas pukat harimau bom utawi sane tiosan iraga dados imanuse sane medue pekayun patutne presida miara keaslian segara sane punika sekadi ring sekala inggih punika nandur taru ring pesisi nenten ngeruk pasir tur setata miara sane kebaos terumbu karang ring niskala talar patut kemargiang sekadi mapekelem melasti miwah sane tiosan. Sane kaping 3 kebaos danu kertih inggih punika usaha ngelestariang genah pawutuan toya utawi sumber-sumber air sekadi pesiraman, tukat, danu miwah sane lian-lianan. Pastika ide dana sampun uning ring kewigunan toya sane presida ngurip sehananin sane maurip sane wenten ring jagate usaha sane presida keangin jalaran mangdene kawentenan danu setata astri inggih punika nenten ngerusak taru sane wenten turmaning ngemargiang upacara melasti miwah ngaturang pakelem ring tengahing sedanu. Selanjutnya nih sane kebaos wana kerti inggih punika usaha ngelestariang kasucian alas sane wenten ring jagate. Kawentenan alas punika presida ngawinang angin sane kairup bersih tur akeh medaging oksigen. Sakemawon wenten taler perilaksana sane ngawinang alase punika nenten asri utawi usak sane pini ajang ngawinang usak tetanduran tarune ring alas wantah sangkaning prilaksana imanuse sane lobel
Akeh pisan tarune sane kebah keanggen wangun utawi keadol sakewanten nanten kesarengan antu usaha nandur taru sane kebaos reboisasi inggih idedani ngiring sane mangkin nyikiang pikayun terngut sahayang mangdene kewentenan wani preside ajak nyantos riwekas indik pemargi sane keangge wiakti akeh pisan sekadi sanewo sampun sering kelaksana yang mineka diri sekali sane ngelaksana yang upacara agama sane kebaos tumpak warga nyabran ngenem sasih ring sekale sampunan setate ngurus ngusak ngasih tarutur maning sepatutnya iraga setate ngelestariang kawentenan wane utawi alase punika antuk ngelaksana yang reboisasi utawi nandur taru pinake panedoh ring pesisi margi sane kaping 5 kebaos jagat kertih Sukman jagat kertih punika usaha sane kemargiang mangde preside ngewardiang sane kebaos keharmonisan ring jagati keharmonisan punika pacang preside kemargiang yening para umat sampun ngemargiang trihita karane inggih punika harmonisan sane kewangun imanusa sarang dewa imanusa sarang manusa maka miwah manusa sarang jagat genaipun maurid yening iraga sarang sami sampun presiden ngemargiang trihita karane pasti ke presiden taler ngardi jagat kertih raris sane kemargiang untat utawi kaping 6 punika kebaos jana kertih sane kebaos jana kertih inggih punika usaha nyuciang raga mangde nenten kagoda oleh maya pemargi sane keangge nyuciang raga ring skala wantah ngelaksana yang upacara manusia yadnya sekadi pebayuhan tiosan ring ngelaksana yang upacara taler patut ngerarah kaweruhan ring sekolahan inggih idedane sane wangyang titiang sepatutnya iraga tate mekarya utawi meprilaksana nganutin sastra agama mangdene preside ngelimbakan turmaning ngemargiang satkertih duaning satkertih punika pacang preside ngewardiang jagat sane santi asri tur ajak yadiastun iraga wantah presiden ngemargiang silih sinunggil punika sampun presiden ngardi kerahayuan napi malih yening presiden ngemargiang sami pastike sehananin biute nenten pacang wenten ring panegara Indonesia umat Hindu sampun ngelaksana yang satkertih punika antuk upacara agama silih sinunggil upacara agama sane pinake jalaran ngelaksana yang satkertih inggih punika upacara lebuh gentuh sane tiosan wenten taler ngelaksana yang upacara Bali Ekedase Rudra nyabran 100 warsa Panca Bali krama nyabran 10 warsa tawur kesange nyabran 6 warsa miwa upacara Bali Merebu bumi sane ngelaksana yang nyabran 10 warsa mika sami medue tetujuan nyuciang buana agung miwah buana alit utawi Miss Cross Cosmos inggih idedane pamekasne ring Dharma Diaksa Panureksa kadi asup punika titiang ngaturang nangining ing perindik usaha sane preside keanggen kemargiang satkertih akeh titiang matur akeh talar iwang atur titiang kirang langkung atur titiang nunas geng renep sinampura pinake pemuput sinep titiang antuk ngaturang pareme santi Om Santi 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 Om